Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam. Bajut dong tadanya. Mengenai salat sunnah setelah salat isya. Salat sunnah rawatib sering belum temui dalam bulan Ramadan. Sunnah rawatib setelah salat isya dilewatkan karena mengejar salat tarawih. Salat mana yang harus diutamakan? Salat rawatib setelah isya ataupun dilanjutkan tarawih. Yang butuh beilai atas semayang tarawih, menyangkolok dia semayang sunat. Sebab awal perintah semayang rawatib duduk baru tarawih. Nyo kesalahan sih kena. Nyen bermakna tanyo hana ikhlas dan ibadat. Mekarat-karat tarawih boleh tumpu boleh. Kerlemut yang gayu lewat. Yang sakit lam syaram tua. Sering takalan bak semayang tarawih, tunggu imam han kebaca doa kita. Gekarat kebaca Fatihah. Pakot ngat rame ulang semayang bagang ni. Tunggu semayang tarawih kau bagang-bagang. Mihain semayang menegia ada leh semayang kau buron. Nyampan gedang imum nyampan gedabang langsung masjid dia semayang isya. Nyu pertanyaan, mu semayang rawatib, semayang ba'da isya hana pakatli. Perle kamu eko habis mati tarawih. Tahu purna wadron model-modelnya. Na semayang rawatib ile. Kahana na semayang rawatib, na kata semayang wajib yang katingai berukut. Baik tanya kamu. Nah, urang payah semayang tarawih haju. Assalamualaikum. Bila semayang isya langsung as-salatu tarawih rahimakumullah. Hendak berbuat dari nafsu ni. Kau kamu abuimu. Lagi hina semaji lain gak nyandai mumpi. Nyo kesalahan model-modelnya beka biarkan. Nyen menandakan katanya hana tulus le dah hadapi Ramadan. Hana galak kali tanya berlama-lama dalam beribadah kepada Allah. Singkat jawaban, sembahyang sunat rawatib na sembahyang, tarawih na sembahyang. Na sembahyang tarawih beda jam-jam tat. Nyokon ada kanyang kuimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Urang tuhai dikeut geudena angkuimu apa ku biar. Amsep napa? Nyaga, hanya Tuhan menugam bina. Man dibancara tak hadapi kuimu modenya. Pegah bang kuimu punya mekarat kata mayang drone ile, kamu nama yang datang. Yang ulah dalam nanti pun, han kita baca doa kita. Kok sakit? Bulan Ramadan, bulan ibadat. Bahkan mekarat hati kita. Doa kita Nabi hana kekuba. Dah doa kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Makruh tak sembahyang han tertib baca doa kita. Hai tunggu imam yang dam imam tarawih. Na baca doa kita. Ika mau hana mekarat utat. Na urang berat mekarat. Mana bang? Punya mekarat. Na sembahyang ilmu betul. Banyak protesnya ke ladung nginjub gerhem ikut andi malamnya wasang orang zaman kiban mentraweh tingkat banyak lung ge sembahyang tarawih nek lung watelung SD ton paduk 88 ton 88 lung jauh masjid lung kalan di mana sah lung dan lasah lain sama si sembahyang tarawih nggu kenpok pola pandon. Geazan nanti pola pan, ge semayang isya, lihat semayang isya, urang istirahat letiat. Dua-dua lek papih kaji, lek papih kuih, lek jelok lumah-lumah, lek ketili. Kaget rau, beda semayang. Olehnya lek semayang kewarkan, anak gak sambung ngaju. Gedua ke merati pilih. Ge baca zikir ku payang-payang. Poh 12 malam, poh 3 malam, baru dia tarawih. Ge rumah kata gue tahu. Nan mantang tarawih yang nan tarawih belum istirahat. Hai tu imum yang jut ke imum, bek na kubah, bek na ba sunnah yang kana kubah oleh Rasulullah. Terima kasih.